Pita Srbin Arapina. Jeli, kako vi to živite sa 2-3 žene istovremeno? Arapin odgovara. Pa isto kao i vi, samo što se mi ne krijemo. Došao unuk kod bake i kaže: Bako, ajde molim te sklopi oči. A zašto zlato bakino? Zato što mama kaže da ćemo biti bogati kad ti sklopiš oči. Zbog hladnog talasa sa severa, očekuje se da padne sneg. Beli pokrivač će biti 11 cm. Ili što bi moj muž rekao, 25 cm. Ulazi COVID pacijent u COVID ambulantu i pravo kod doktora. Doktore, ne mogu da dišem, kušim se. Doktor odmah doziva sestru. Sestro, donesite mi instrument. Pacijent će na to. Ja se, doktore, gušim, a vama je do muzike. Pre neko veče, sedem ja na biciklu i idem do prodavnice. Kupio sam flašu rakije, stavio je u korpu na biciklu. Tad se pomislim, šta ako padnem i razbijem flašu. Zato sam odmah je popio. I bio sam u pravu, dok sam se vraćao kući, 7 put sam pao. Udarili Mujo i Haso autom u drvo. Mujo izletao kroz šajbnu, sav se pokršio i polomio. Pružeći mu prvu pomoć na mestu nesreće, doktor ga grdi. Jel vidiš sad, da si bio vezan, ne bi proteo kroz šofe šajbu. A vidiš Hasu kako lepo sedi, ko da je živ. Sede momak i devojka u nekom kafiću. Dragi, ti imaš tako duge trepavice. Kada sam bio mali, puno sam plakao. Kad si bio mali, bolje da si piškio. Deco, danas nema škole. Ura, kako to? Pa lepo, tata nije platio kablovsku. Šetali princeza i vitez pored reke. Reka puna krokodila. Princeza skinu prsten i baci ga u vodu. Izvadi ga, reče princeza. Vitez ga izvadi. To sam čekala, reče princeza. Svi ostali idioti skočili u vodu. Kako se na kineskom kaže nesposoban za vojsku? Wu Lin.